Chọn, chọn sao man? Di mana banyak? Engki na pak. Kok ngare chong ya? Engki pak. Jegero mana? Engki siapa? Yalah, Engki. kok mangkat ya? Engki. Oh iya chong. Mon beda orang nak kiotang mari na. Kebala. Bapak kia kebai konten. Ya? Engki siapa? Yalah. Engki. Siapa nak kanak tu? Mi tak tahu ke tingkah. Tak tahu cik lebih dari ngare. Mi tak kelenun kan nah. Wala aku suku batuk kan bah. Tu ya mari ni ben. Op. Bojang. Op. Oh. Benda apa nom? Oh, dia mau numpak sepeda motor laonan. Bocok beda orang ben tak kelenun. Sambil benar apa nom? Be, engkau rekun malai jong ben le tahu ke tingkah ni sekoni kan nah. Sambil benar malai cengko belewanan wajib benar di anak. Abang ni be. Kok kaburu? Demak jong. Kok kaburu? Kok tiba mau cara ke masjid wah? Lebar. Jom mau nak kan nak. Mi patek kening belai dah. Tinggi belai. Mi pada so aja menempung ah. Lah. Bah. Apa ban mak lempeng aliar nengadan labeng cong? Tak kalah punggawa kerajaan ben. Aja ke rumah pak, tak kok elang pak. Tu siapa sih ngala romare cong? Cak ya roman be cuba. Para apa cak ni beni? Lu dah nak jong, kau benda parlon ke ben? Engki pak. Benda saya kecah aja. Engki pak. Saya ngak jong ya. Kau pun masih ngak ada ben. Berdai di mak pei ben. Berdai kampung orang atau berkampung tibi. Saya ngak angkui tata keraman cong. Ngidi. Engki pak. Lebih dek ke orang tua. Kau tu ba adab ke orang. Beendre pemudu bi bapak. Beni keng apa? Beendre tahu kata tata krama bi kesopanan. Ben montro yar kena orang jong. Ben kau tungar ke orang. Cak anti lagi mungkin kesokian jong. Tak kira peduli je bi orang. Oh iya jong. Engki pak. Tang rokok ya barat ada jong. Engki pak. Kok meliaki ya? Engki. Ya, sih. Nah, Ria san misal meliaki gula, so kopi, Engki. rokok surya. Engki pak. Yalah, terima kasih. Engki.
Abah, demak abang jong. Cak ku ni suruh oleh melek ke toko mak tu le nyembi pedang. Minta akan lain tara acara. Punten, Pak. Tak jaru ke, Pak. Jadi mak ke? Cek gula keng bimpian nega soro melerok, soro ngombengi rokok, Pak. Ben gula kopi. Ah. Nega ken besen tak cukup, Pak. Ah. Teti nih kebi gula saya petawa kemarin, Pak. Abah, dia benih tara le melek jong. Tara rampok. Saya nggak jong. Pangastet. Saya nggak jong. Engki, Pak. Pangastet. Lah, astagfirullahaladzim. Lah. Terus. Mekereng. Weh, Berapa nom? Mbak Andri ya. Nih bah tak tahu kau rencong. Cak beda orang ngare bang bah tak nyapa. Kan. Sampai lah. Kena ayo.